Dakle, evo, Demokratska stranka tu, potpredsjednik stranke, kako vi vidite saradnju sa... Da li ste potpuno digli ruke od saradnje sa Srpskom naprednom strankom? Pa nismo ni spuštali, ni podižemo ruke, dakle. Nema nikakvih dodirnih tačaka između naših politika. Osim toga što je razlika između vas tolika da ne može nikako da se ta mogućnost negira. Odgovor na vaše pitanje je potpuno jednostavno. Ja ću da obrazložim to. Dakle, Demokratska stranka je voljom građana Srbije na prošlim izborima dobila mandat da formira vladu zbog toga što smo dobili najviše glasova i uspeli smo da dođemo do parlamentarne većine na vrlo jasnim političkim principima. Dakle, mi smo okupili koaliciju koja je imala jasan cilj. Taj cilj je da napravimo približavanje Europskoj uniji koliko je god to moguće sa jedne strane i sa druge strane da se borimo za državne ciljeve, što smo i činili u jednoj komplikovanoj i teškoj situaciji. Srbija je nažalost zemlja koja kao nijedna druga u Evropi ima otvoreno jedno nacionalno i teritorijalno pitanje i prosto je potrebno se na jedan specifičan i poseban način tim pitanjem baviti, a to je naravno pitanje Kosova i Metohije. Oko toga je skupljena koalicija koja je uspela prvi put od 2000. godine do danas da zaokruži pun mandat parlamenta. Na čelu parlamenta je gospođa Slavica Đukić Dejanović i mislim da je to jedna dobra stvar za društvo u Srbiji, za politički sistem u našoj zemlji, jer smo pokazali da smo sazreli kao jedan politički narod, jer možemo jednu vrlo tešku i komplikovanu politiku u neverovatno komplikovanim ekonomskim okolnostima... Hajde odgovorite vi, tako sam vam jednostavno postavila pitanje. Pitanje je posle izbora, ja ću vam reći oko Demokratske stranke. Mi nastavljamo da vodimo politiku koja se vodi ove 4 godine i to je, mi tražimo mandat od građana Srbije da to činimo i dalje. Mislim da je Srbija danas zemlja sa više šansi nego što je bila pre 4 godine. Zbog toga što, evo, gospodin Nikolić, on kao da ne živi u ovoj zemlji u kojoj živimo i svi mi. Dakle, pre 4 godine smo potpisali u ovo vreme negde sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Da je gospodin Nikolić rekao da ništa dobro ne može Srbiji da se desi zbog toga što je tad Božidar Đelića i predsjednik Tadić su otišli pa su potpisali taj ugovor. Ako se dobro sećam, nešto je to kvalifikovao kao veleizdaju ili tako nešto slično. Umeđu vremenu građani Srbije više ne moraju da uzimaju vize, nego je dovoljno da imamo pasoš, dobili smo viznu liberalizaciju, što je jedan izuzetno veliki i važan korak. I na kraju smo dobili ovih dana, da budem precizan, mi smo osvojili kandidaturu za Evropsku uniju. Ja ne mislim da će opozicione stranke... Pa zbog toga što smo morali da savladamo... To jeste status, ali nije nijedna zemlja evropska koja je članica Evropske unije morala da savladava ovako krupne i teške stvari kao što je morala Srbija. Vi znate, mi smo i za decembar mesec imali mišljenje Evropske komisije da smo sve što se tiče institucionalnih reformi uradili kako treba. Politička odluka je bila pre svega Nemačke, onda i Austrije, da zbog toga što ne možemo da nađemo rešenje oko kosovskog pitanja zajedničko, ne dobijemo taj status. Zato smo mi uspeli ova 3 meseca vodeći doslednu politiku, ne napuštajući osnovne i bazične stvari koje se tiču odbrane našeg teritorijalnog integriteta, koji nije važan samo na tom pojedinačnom pitanju. Dakle, mi se nalazimo tamo gde smo i bili, braneći ovu svoju politiku. Važan je za budućnost ove zemlje, važan je da možemo da kao jedan stabilan politički sistem i kao jedna ozbiljna država se staramo o svojim ljudima na Kosovu i Metohiji, da možemo da se staramo o svojim nacionalnim interesima. Hajde da probam još jedno. Evo sad ću vam reći. Pa nikako da ne govorite, a dozvoljavam vam... Posle sledećih izbora, ko bude bio spreman da se Demokratskom strankom na ovim temeljnim principima pravi sledeću vladu, ulazi u krug sa kojim je moguće sledeću vladu i napraviti. Bilo ko. I tu nema ni napred ni nazad. Bilo ko. Pa potpuno je evidentno da Demokratska stranka Srbije ima programski jedan sasvim drugačiji stav i da oni smatraju da Evropska unija je loša za građane Srbije. Srpska radikalna stranka, gde je gospodin Nikolić bio jedno vreme i glavni čovek, takođe smatra da je to veoma štetno za nacionalne interese i gospodin Nikolić i njegova stranka nisu ni u mogućnosti, niti su sposobni zbog veoma dramatične promene svog političkog stava da učestvuju u politici koja zemlju približava Evropskoj uniji. Dakle, od jednog strašnog protivnika Evropske unije i gospodin Nikolić lično i ljudi koji su sa njim u njegovoj političkoj stranci, dakle, dramatične borbe protiv približavanja zemlje Evropskoj uniji, oni su verbalno sada na jednoj drugoj poziciji, ali to sigurno nije politička snaga koja
može da bude nekakav politički partner, da bismo mi za našu naciju i za našu zemlju suštinski važan posao mogli uspešno raditi. Sad ću ovako da vas pitam. Dakle, postoji nešto što su politici stalno koristi, posebno u kampanjama i posle kampanje kad se pregovara o formiranju vlade, a to je nešto što se zove interes građana. Taj interes građana, to kao meni nekako izgleda kao neka tako zgodna oblanda u kojoj mogu da se zavuku. I sva obećanja koje se neće održati, i sve preko čega se prešlo, i svaki mogući izgovor. I dakle, taj interes građana onda posluži da se sve ono o čemu se u kampanji govori kao da ne može, ipak na kraju proguta kao nešto što se moralo zarad nekog višeg interesa. Dakle, da li je to prostor, mogućnost da promenite stav da sa naprednjacima, Koštunicom ne budete u situaciji da pravite vlast? Ne znam šta je sad potrebno da uradimo da bi ta pozicija bila potpuno jasna i da bi postala, kako bih rekao, nesumnjiva. Nećemo ići sa Demokratskom strankom Srbije u koaliciju, nećemo ići sa Srpskom radikalnom strankom i sa Srpskom naprednom strankom zbog toga što je naša pozicija da sa njima nije moguće zemlju približavati Evropskoj uniji. A sa G17? Sa URS-om? Pa, dakle, kao što rekoh, nema nikoga ko bude naravno postigao rezultat na izborima da ga kvalifikuje za pravljenje buduće vlade, a sa kojim budemo uspeli, s kime budemo uspeli da napravimo sporazum. Zašto koristite isto objašnjenje i kad je reč o URS-u i kad je reč o Srpskoj naprednoj stranci? Dakle, G17 je vama partner sada u vladi. Pa kakve to veze ima? Pa zar se time nisu već preporučili nekim svojim rezultatima, nekom saradnjom? Vidjet ćemo kako će se razvijati kampanja, šta će ko iznositi kao političke stavove. Imamo tu pred sobom 2 meseca. Svako i u ovoj kampanji se kvalifikuje za to da sa nekim bude partner, sa nekim bude protivnik, bude opozicija, uđe u parlament, ne uđe u parlament, sve to je pred nama. Još jednom da kažem, ko bude bio spreman da Srbiju približava Evropi, ko bude spreman da brani nacionalni interes, onako kako smo to činili ove 4 godine, tu je da sa Demokratskom strankom napravi dogovor da vodimo sledeću vladu. Znači, gospodin Nikolić ima svoje poslanike ove 4 godine u parlamentu. Ni za jednu jedinu stvar koja je bila zakonodavno približavanje Srbije Evropskoj uniji nije glasao. I naravno da na 2 meseca pred izbore možete vi zbog toga što pretpostavite da većina ljudi zbog sebe, zbog svojih porodica, zbog svoje dece želi da ide u Evropsku uniju jer je to bolji život, onda govorite tu stvari koje nisu protiv tih stavova, jer je to protiv većine ljudi. I to je jedino što je gospodin Nikolić uspeo da u celoj ovoj svojoj političkoj karijeri od temeljnih stvari shvati. I to vidite kao jedinu motivaciju? Pa naravno, šta bi drugo? Kad dođe do toga treba se glasa u parlamentu, nije ništa se desilo i ništa gospodin Nikolić pomogao nije ovome svemu što se dešavalo ove 4 godine. Ali ono što, dakle, pa naravno da je tako, nego šta? Ono što je suštinski važno, dakle, i što mislim da je bitno da ovde mi ne zaboravimo. Nije svet 2008. godine isti kao svet 2012. godine. Živi se teško u Srbiji, kao što se živi teško u celoj Evropi. Naravno, svi smo krenuli sa različitih pozicija, a to gledamo svakoga dana, mi u raznoraznim informativnim emisijama i šta se dešava u našem komšiluku i u Grčkoj, i u Rumuniji, i u zapadnoj Evropi. Dakle, Rumunija je bila zemlja koja nije imala nezaposlenost 2008. godine, danas imaju 25%. Grčka je zemlja u kojoj se dešavaju strašne stvari. Austrija treba da uštedi 26,5 milijardi evra u narednih nekoliko godina. Mađarska je zemlja koja je imala dramatično manje investicije nego Srbija 2011. godine. Ali ne može kriza da bude izgovor. To nije izgovor, to su činjenice. I mi kažemo ljudima, mi vama i od vas tražimo podršku da bismo imali najveću moguću sigurnost u zadatim okolnostima. Te okolnosti su teške. Teške su. Ali Srbija je zemlja u kojoj se redovno isplaćuju penzije. Srbija je zemlja u kojoj svi državni činovnici redovno dobijaju zarade. To nije stvar i činjenica u svim evropskim zemljama, da ne pričam o naravno drugim delovima sveta. Znate kako može da se živi sa 300 evra prosječne plate mjesec dana? Gospodine Nikolić, molim. Ono što želim da kažem, ja sam siguran da ljudi u Srbiji to svojom dušom i svojim srcem razumeju. Ne živimo mi u svetu koji ima veće mogućnosti nego 2008. godine, ovo je svet manjih mogućnosti. Pre 2 godine je bilo negdje oko 750 milijardi evra ukupnih investicija na raspolaganju na celoj planeti. 3 godine pre toga bilo je 1,5 milijardi, dakle 2 puta više. U tim okolnostima Srbija je zemlja koja je privukla prošle godine više stranih investicija nego Bosna, Hrvatska, Mađarska zajedno.
Investicije su nova radna mesta i mi imamo plan. Mi imamo plan u teškim okolnostima kako da se borimo protiv jedne velike ekonomske pošasti i mi u političkoj borbi ovde možemo naravno da to previdimo, ali ozbiljna debata o ekonomiji u Srbiji podrazumeva da se mi na jedan ozbiljan način bavimo sagledavanjem celokupne ekonomije i priliku u kojima se nalazi danas svet, jer je to mesto gde Srbija mora da nađe svoju šansu i mi ćemo je naći. Važno je da imamo sa činjenicama da raščistimo. Znači, vreme o kome govori gospodin Dinkić je vreme kada je budžet imao negde na raspolaganju preko 2 milijarde evra, zato što su velike prodaje u tom trenutku bile izvršene. To je potpuno uporedivo vreme s ovim današnjim. Pa ne znam što tad nije budžet bio recimo 600 miliona evra. Danas je veći za trećinu nego što je bio prošle godine i to je posledica budžeta koji smo doneli za vreme kad gospodin Dinkić nije u vladi. A niste, gospodin Dinkić, otišli iz vlade sami, nego vas je otpustio premijer Cvetković. Sa druge strane, 2011. godina je godina kada sada je budžet duplo manji nego moje doba. Znači, 2011. pa sad ćemo da vidimo šta su rezultati. 2011. godina je godina kada smo mi imali izvoz od 2,7 milijardi dolara poljoprivrede i prehrambene industrije. Vreme o kojem priča gospodin Dinkić, mi smo više uvozili nego što smo izvozili. Nije tačno. Pa jo, kako nije tačno, pa uzmite podatke pa vidite. Dakle, istorijski izvoz imamo prošle godine od 2,7 milijardi i suficit od 1,35 milijardi. Ja ovome govorim zato što je to u stvari put i rekao sam da imamo plan. Jedna stvar oko koje se takođe nismo složili sa Dinkićem jeste da nije donet zakon o razvojnoj banci za koji smatram da će biti donet, jel? Posle narednih izbora i to je jedna od temeljnih ekonomskih institucija koje treba da omoguće da Srbija snažno krene napred u ekonomiji.